Podigao je Čika Kara Šalačić. 1804. I sad pitate kakve veze ima ovaj dug sa prvim srpskim ustavom? Ima. 1904. godine. Tačno 100 godina posle prvog srpskog ustanka, prosvete tadašnje Kraljevine Srbije naložilo je svim školama u Srbiji da 100-godišnjicu prvog srpskog ustanka obeleže na neki način. Naša škola je dobila sadnicu duda. Ovaj dug je star 120 godina.